Evo vidio, Kanđa umro, đavo umro. Uče on ovako vrti, bilo vrti on tasnice sa ove felge, sa ove hauba, moramo vrtiti njih 10, 11, 12. I sad on uče da vozi. I šta je bilo? Onda i nacrtao. Crtao sa tasnicama, vrtio, uđe će naš. Našao sam onda udario, a ja registrovao. Dobro što sam registrovao. Nisam registrovao, da bi morao opet registrovati maltene. I eto, kako on to. Vidim. Sve je registrovano. Koleška kategorija. Koleška kategorija. Razmen šajbus. I eto, motorka radi to. Sviječe, evo gljiva. Gljiva, evo još gljiva. Kako se gljiva? Još gljiva. Gljiva, eto. Snimim malo, ulivat malo, snimim. Snimim, ulivat malo. Nema ništa.